Kaunti ya Nyamira mwancho murigererio mwega omwanene nigo nyaraka bokorawa amo nomokonyi womone bwerichi koimianti ya Kenya gose Solicitor General Shadrack Mose oyo nyaraka bwakora mwego yo ase anyaraka bwakuboria omogusi gutaitanga gose gutayatana korwa ase serikali hanene korawa no muraibu ense Muske William Samuel Ruto munago tumenye morikeito Podcast Okara ukwana ase omuyiga bwogochingera litukiriga lya mazingira day Solicitor General bwe ense ya Kenya Muske Shadrack John Mose nigo ara abananchi kurwa ase ewadiga ya gachuba nseme chiga cha Nyasumi ilio gochingera litukiriga asagendere ko bagakobabulia abananchi kwaneke bunango twara bali naryo gusimekemete ilio gwekerekerenga ya serikali wigia emete chibilion 15. The government of Kenya, under the leadership of His Excellency the President, launched the CHASA Miti Initiative, an ambitious national program aimed at increasing our country's cover to 30% by 2032. Through this initiative, every Kenyan is encouraged to plant and nurture trees as a patriotic duty and a gift to future generations. Ukwana nigagendere ko bagakugania abananchi kokora enaryo gusimekemete ilio kulinda chinsoko na weigo kweneke buna ngoli bali bale ogochinja kwelire. Let this Mazingira Day inspire a new sense of civic duty to protect our environment and preserve the natural resources. Let us do this for ourselves, for our children, and for our generations to come, and even for the unborn ones. Oigo ase omoyigo yoiga nigo county commissioner we county ya Nyamira Muske Erastus Mbui agendere ko bagakogikiria na nene uwibi ubwagendere ko bagokolekana ase chinsemo obwetugo na boigo no wibi we chiwaya chistima yendo kolengana monere kiagendere ko bagakobolia bange omolembe. Wizi wa ng'ombe tunataka kuzungumzia hilo jambo, na zaidi pombe haramu iko ama haiko? Iko ama haiko? Iko na inaharibu vijana. Tunataka kuokoa kisasi jamii, na bila kushirikiana na nyinyi hatuwezi toboa. Abantu baansire kuruhusia kuiba chikorende transformer kuiba chiwaya kakika timotige bintu ebyo none nonde bwenzi okarega okora bwego mwego mu county commissioner unateba Waigo asuma jogoyiga igabanenchi kurwasi nseme chiga bagendere ko bakubolwa kubwatesia serikali ilio kwenyolera magendera mange egati yabo kuretera wechistima chibara egati ya magendero ande. Tusicheze na tusiteleze, kwa sababu tukikaa kando tafadhali nawaambia tutaumia sana. Tafadhali tushirikiane ili tusongeshe usi yetu moto. Egingo ripoti ligetaseni kia wanchete kia Katembe kugega asinseme chiga cha Nyasumi imeye wadi ya gachuba ebunga ya buketutu wa masabe kaunti ya Nyamira inchi konkuruko Polycarp Okara.